Ka jingpin ibo rapdeng ka BJP bat ka seng Kongres kala sedang menta nak benta ka election MP sa Lok Sabha bat kani kala pau perthai nak jingïalang ka bakila penlong ha kiju kisi ka BJP ka balalam khamat ya ka NDA kala penlong ha Ashok Hotel Hanong Ba Delhi ha ka khat pratrik noitung araja arpulai bat kam baka yo kyrshan lai pu pratli ki seng san perthai nak lengkari India kentup ka National People Party ka balami khamat do Presiden Rangba Ukonrat ke sangma bat ru ka jingdon kerteng jong artli ki seng rulom nak ni gejela ka United Democratic Party UDP bat ka Hill State People Democratic Party HSPDP. Hakani ke jelang nakani ke jela lala bani I ya ke jinglet don benta jong Konrad ke sangma kat bana artli ki sengrulum umsem ladon uweiru unong mikman ban khamsai hatu ke jingmi kerteng jong ke UDP bat HSPDP ha ka thup kerteng ka ba ka BJP ka kam ba ka yo jingkershan ru nakini ki seng ngilayo ban yakran leng ba ka pun bat u Dr Jiminu Mautho u General Secretary ka UDP bat kumju ru bat u ba KP Pangnyang u President jong ka seng HSPDP hatu nakaliang ka UDP ka idan mentan em bat kani nakaliang ke jongi shkor ban ong dei kum ka parti ngim don penuh ka jingïalang mo dan ka align ke NDA mo an kren ke basayan ngim don kata ka jingïalang dan ka alliance bat ka NDA mo ka Shillong no tang ke wei ba ladon ki por ba kaman chwa ba ka don ka jing khot smobha nakaliang jong ka North-East Democratic Alliance ya ki political parties ki badan North-East mo bakan tubru ki regional parties ba kinewan sa jingïalang benekren lor ki kampenroy dan ka development North-East kaya ditang hatu ka sin kebana kaliang jong ki katukan ni ki nongelam ki leken sa ka jingïalang kendai kamdal kata ka political alliance kaya ikabangya kren ako to kapor let's say kaditang kabay ban ka economic development jong ki state sa North-East ke kaditang kata even ong mandon kata ka jingïalang dan ka alliance bat ka NDA ni kamdon kata hatu ki pha city pha jingtho na mi sa kaliang kapi kabay di ngayon kata ka city MCT lo kanyo antip ambat kali yo kapoy city sino antip sama sangat yang sampai dah. Dan masalong awal baka don kata ke NDA meeting, ni. Ditambah hawa nimdan kanu ka political alliance, bat ka NDA te kumno ngelet ka meeting. Te kumalong pa din kita kipor ke pala to, iswa. Maki hot meeting na kaliang jong ka NEDA to ka North-East Democratic Alliance. Banyak harabay di baki kampanroy sa North-East. Te kawai di bagi kampanroy te bakadi ka common issue jong ki street jong North-East te kumta ka UDP ru ka leken na to ka por to ni ki nongelam mo Shillong tang apa tersebut mentah strictly for development purpose kemudian kanu ka political alliance ya tersebut political alliance nong kumno haba NDA ki mo ka national party which is a major mo ka BJP Kenda ini penting ini ke regional party deh. Kenda perkhidmatan nak kata ke rumah, ideologi lu kalau Atiar bangla bang. Hatu nengi perkhidmatan nak kentian bo ang National Democratic Alliance tu kamso ladi kata kadi kas. Banyak perkhidmatan yang mentara seng san pertai. Haba kikot ini kata ke por, ngin keren ya ke alliance. Ngin keren betang ya ke development jong ke North-East. Haba ini bagi kampen roi deh. Di mana orang political alliance ketemu habia. Have you done some kind of a political agreement or something like that? Kata, menong batuang ini swak election ini don lang ini hilang kamu kan? Okay. That has to be very clear. Aku aman keren syai. Mana kalian jong ke parti UDP, kamu don kata ke political alliance bat ke NDA. Dikejinglet simbenta jong ki nongelam hak tu kapor ham silam chwa
kalong tu ke jingïalang jo Canada kalong ba banyak keren hak beri ke development yang non east development tu bang kuat development tindu ke bang ni mungkin lagi pada bangin ya alliance lagi ke kata te kamdengin ke agenda ke agenda hang ni ke for the economic development yang non east yo jintip nam halor ketuka jinglang ke NDA bukat apa Delhi but hatu ke BGP ke HSPDP ke yo priang nam ka invitation tip Ieng kata semua orang kan yo kata SPDP saya Delhi no kata tip Ieng mengi try kau dan jintip but katai dan jintip ngim dan jing tip but ngim dan manong sia kam tra ki brimo tifyo ka ni sia te lo dai ki alliance ki sai khote ki hab pentip lening ha ban alliance ke ngi kumnong gin su alliance kamdon batip ki trai kumbalong ti kamdan ye ka invitation ke omdon ke jing dai omdon ke jing tip nagaleng jungi kan ban invite ru kamdon hi ban tip ru ngim tip hi ban don jing dai ru ngim don jing dai hi ka parti jungi like dai seno sedu national level ngim don ling bano tang hapo ka jela la jong hingi te regional party la jong adu menno padon ka jikalan sepat ki national party bano kan dan ye kumata Kuman si pentep ke jingïalang ke NDA la penlong ru halor ke jingla ban pendep ya ke jingsekli ke bakhandai senam hadeli hapo ke jinglam jong Narendra Modi kumu menteri rang badu ya katei ke jingïalang ru layalam kumu songkro dau Modi bat a jingkren ke bakentop ya ke jingkentho ya ki arpun ru tedi kiseng ke bakentop ya ke Kongres एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया उसका अचानक सत्कार करने लगे। अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है कि करे तो क्या करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। साथियों, 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है।